Izithombe zibaluleke kakhulu empilweni yomuntu mbukeli. Zisikhumbuza izikhathi ezimnandi kanti zidlala indima enkulu naseqopheni umlando. Phela yizo izithombe esizikhumbuza ngazo ngalabo osekunesikhathi sagcinana nabo nalabo abangasekho. Njengoba sikhuluma ngeminyaka engama-30 entando yeningi, unazo yini izithombe ezikubuyisela emuva kulowo mlando? Nigcine nini nje ukuthatha izithombe njengomndeni nihlangene? Igama lami Andile Khayelisiwe kanti ngiyakwamukela kwesinye isiqephu sentandokazi yakho ukhumbule ekhaya kunguLesithathu kusihlwa. Ake silunguze ebhodweni sibone ukuthi ngabe kusihlwa sikuphakelani. Ubhuti nathanda ukuhluphekisa ingane zenini bafo kodwa. Kuthi usho-ke la ekhaya ukuthi nginengane endaweni ethize Dololo awusho. Ngihamba ngifuna John Medani. Usuka olokuphi sesi? Ngisuka eMahushu kaMphatheni. Nakuba uDavid Pule waseDiepsloot eGoli akhuliswa ngumama wakhe ngothando, into ehlala isilonda kuye ukungazani nobaba wakhe omzalayo. Ake sizitholele udaba lwakhe kugcwele. Lebitso la ka ke David Lebo Pule. Ke tswa Northwest Ramokoka Stad. Ke ngwaletse Khumbule ekhaya ke nyakana le papaka. Lebitso la ke John Bonisini Msibi. Papaka ene le ene mo lady ba ne ba tla go hae. Tamala ke no ha ntwa go hae. Rakhadi le bo malome la ba moitse ona pelaza. So ke na hore ene le papaka ba khaogane. Ke ge mamaga a change marek ayo barka go ho. Then from there ba khawana ba sa tlhele ba bonala. So mathata a itemogelang ngwana gore ke ngwana le Khumbule ekhaya gore ke ba le relationship a di last ke tsa ke ba le mathata a mangata gore o bomsibi ba nketsetse masiko a bona because ke mo bathong ke consult ke tsa ba mpotsa ka mathata gore kwa matisa kwa ino kona o tlhopa ke godisa ke old lady a le one ke nang ke tsang everything ene ke nyaka something ke nong ke sa sekolong mara ntwe disappointment gore na ke sa kona go mothusa go se le ke bereka a una ntloro re ka etsa ke no bereka but a una tsolo peloro ke diam na me buka kra go papa then ke tla ba right ro go tsere monyaka ke khale ka mo next door ka mo nona le mo monga tsa kwa tswang go teng go Newcastle ke mongwaletse lengwalo go pelong patlise motho oso ha bua le feedback o bile le re motho ra motseba ba rona marogana mo mahote so na re mitsene me hore a se a bue ke ne motho nna le go puleno ke na a ka re thusa because o na tseba go ba dula a ka re tsa ris ha ba zanka bua so ka butse ba ntse ba ra o tla a zanka olile ke mmotsa ka papa una mpotso ke tshwana le papaka was loving and caring yo tsena mpotso tsona ba ra ka thata ona respect ona tsona tlhompega o mothola phelo ba ka bo tlo changes usually ke tlo ba well below re jo tse di mo bejetsa ba ke tla mohela so ka stall maybe ke thola family or ke thola everything we ke tla mohela maybe ke na le di brothers ke ona ntse re tlo nthabisa ditata go o tseba go high go goletse mara ha tla itshwenya a tonyaka gore jwang I can understand impact question tse ngata gore maybe ke monno gore hana taba or hana la ba de wa person ke love carry man marathon na hana tabile ha itshwenye ha itseng gore ke mona hana gore he ke monno jwang gore ha sanna hana go ke te marwa tsebo gore ke te go suba le papa mo lefatse is a blessing na tore na o support ore ro ba fela le ene papa ro ke papa ke blessing if ke nya go nyala o tlhoka go time so go tlo ba difficult for nna gore ke because ba tlo nya go no go time o etsa
No ho monyaka time la ka ke ikutlwa ka le relief ntshwene ke nyaka go ke nyaka lo mmono maybe o sa lona kopane face to face gore a mpotsolo fa etsa hetse utlwe sa ya story se ka tlhele ke monane ke mmono re ne le ntato jwa Asazi yozala Nkomoni mbukele kulolu hambo lusuke eDiepsloot eGauteng silibhekise eNewcastle KwaZulu-Natal ukufuna ubaba kaDavid lolu hambo oluzosithatha cishe amahora amathathu. Ikutlwa ke le nervous nyana mara ka upore ke tlo mo kry-a o sa ke tsebe ke tlo mo kry-a mara ntho nngwe le nngwe ke kry-ile ke shapo ka yona sa tlile ke tla ya kwa le ke be ke zamile ntho ke zamileng le fopadile papa ka ke tsebe gore tla nkamohela for ke sebaka mara ntho nngwe le nngwe tlhaela le swa ke ya amohela se tlo nna fela ke nyaka mmone for sa lona. Gogo. Sanbana. Yes, sir. Bangifuna no Johnny ngizeni msi. Kula ekhaya. Bangifuna naye. Singobani mhlambe? Mina ngulebo Pule. Mama wami wangitshela ukuthi ubaba wami uJohn uma eNewcastle eMatateni. Sanibonani. Yebo. Ninjani? Sirayiti mama. Niyaphila? Siyaphila. Uzala ubani? Ngisala uJohn Buzeni Msibi. Wena umama wakho bani? Mama moRebecca. Sasibangele la. Umama wakho bakufihlele sonke lesikhathi. Somna. Yebo baba. Njani? Ngikho. Sephila. Bangifuna noJohn Mboniseni Msibi. Yimi baba. Okay, Ya. Dala ngikufuna. Wena oba? Mina ngulimi. Ya, okay. Ya, okay, uqalile. Ungasho uyamazi. Ya, kena fana. Bakithi futhi. No wayo sabu. Sukeri sinka. Intsi ke bolela. Muski kha. Right. Okay, mfethu bowuthini ke baba singakusiza ngani la ekhaya kaMsiphi? Bengifuna le ngezela maybe amasiko or lengisiza because izinto zami bakithi asenzakala. Bangikholisa bangitshela ukuthi bakwaMsibi. Obaba bakho wamubona eqaleni. Ngingambona. Wathini yena? Abe ngisasemncane. Ngiyakuzwa ndoda. Futhi umntana uze ngawe la. Ngimazi. Uyamazi umfana. Manje futhi bothuleleni ngasitshela umntana zabe ngaka. Ngamgcina mncane. Wamgcina mncane kodwa uzange umlethe umntana ekhaya. Sathukelana noma wakhe, yabo. Hey. Uyezwa kumfana manje uthi uxakekile, into zakhe ayihambi kahle. Ivele angeke ihambe kahle ngoba phela wena umfihlila ngithi bakaMsiphi. Futhi niyathanda ukuhluphekisa inkanzeni yini bafo kodwa. Kuthi usho ke la ekhaya ukuthi nginengane endaweni ethize edololo awusho. Akekho omunye omtshela bhuti ngaphandle kwami. Usifihlela izinto. Buka manje izinto seziqhamuka nabantu. Hlaza elingaka bafo. Futhi hlaza. Khuluma bhuti uthini? Fana. Ke right time. Nabe kusatse bore ka uthola bjang wa. Alright. Since maloma a bereka for wisha wa.
mgcina la Lumpuditse mo Olido wena le ne le kopana then the time and I change then la pena le latlhega la khona la ya o tshwara da ka na fetsa mo be ke ke le busy teng wa bona aba mo valena go lahlalana rona I'm sure wena bo saleminyane sure wena mai uma 10 somewhere 10-7 saleminyane so khalo bonyaka last ke ngwatsile ngwalo yeah a ke tsebo le krele ke no na re kokomo na tsa Newcastle so ngwaletse le ngwalo okay o tla feedback witse ya o salona mo ba o tseba so a ke tsebo re o file malengwa I'm sure ana kra bana ne hayi angazazange bangitshele mina ukuthi khona ukokwafa silongo uthotse mfana ke hayi ke nna ke thabile nga silongo thotse tsa ra khadwa okay la khadia yeah okay so ka re o no tseba ko hae ga ba no sa tle go teme ba tlo check up e sa thalwane nne tsela ya go ba bona na be ke sa itse ba ntlantle bona Mosco wena o agile ntwela kwa ya ke nna ka Nitroa Foundation foundation ya ba palwa ke ba palwa ke ntshwele go ya fa map ba bona ya ke tlule le maloma ke ya temo ba bona ya ka hopola no manje kodwa into engixakayo bhuti uyakhumbula ngise-Randburg akakuphi umama lo mntwana no wayengakamazi leso sikhathi manje okay singayikhumbula lento ngiyakhumbula Sempondo osemncane kokwakhe nomkhulu babhala incwadi yafika ekhaya kumama kusho ukuthi umuntu orong uwe bhuti uwe wafihla ingane incwadi yafika kusho ukuthi wabancabela ukuthi lingayila amazulu azanishaya amazulu ubhuti umuntu orong hayi kubaba wakho akulahlekisela-ke ukuthi ungaboni nabomkhulu wakho nabogogo wakho babasaphila bazali bethu kwanyamalala kanjalo kwaphela kanjalo kubhuti wangasho nokumama wakho ukuthi lethani isiso or kanjani umakoti wala ekhaya akaxoshi ingane zayo zendoda yakhe uyayimukela kahle kodwa ubhuti wazama ukuyifihla zona ingane buka manje ingane sezizofaka umakoti ehlazweni ngazi ukuthi uyiphi yena umakoti angasiyimpi kukhona ezinye eziwu2 esegoli esowethu nazo zaze zafika la ekhaya kodwa wena ukuletha manje nabantu base-TV ayikho right kithi leyo nto well noma sofika kanje asasi ihlazo kithi lento leyo eyenzakalayo iy'ngane zakamsibi ayilahlwa shem ziyayiveza zona yebo fana a ke tsebo re mazulu ka ntho culture bona ba etsang if ngwana a latlheile then a boya then lena le etsa yang mo a tshwanetse re ya maela bona o bontshe batho ba baola bona okay mo ntho tsa mandle fanaka a re tla ilukisa e a itse so ra khare ke na le bana ba ka bo motswalo ba ika ke bangake ba ka batwana baningi i-firstborn yabhuti intombazana uSombu i-firstborn yabhuti la emshadweni kuze uMay kuze uSam kuze uBheki kuze uLindiwe kuze uAndo kube uManeli ogcina la endlini ngaphandle eSoweto unabantwana abawu2 uThami noSifiso washiya kuThami ke angisakhumbula kumuphi unyaka wena unabo abantwana anginawo abantwana okay nabo ngitshele nje soqhamuka somdala kangaka ubhuti okufihlile akusuwe mntanami okufihlile ubhuti wami okufihlile kodwa well siyajabula ngoba soze waqhamuka anyabo akikutlwa ke thabile ke thotse tsamala because ke khale ke monyaka no wabila ke nana maybe ke tomo thola sa khwile o sa mara no ka se ke mototse a ke kutlwa ke le sharp be jo tsa ka ditla konwetse hore di be sharp siyaxolisa bomkhulu nogogo ngathukuthele oba sesila ya ke fitlile ke tsuhile maybe ke tle mo family nge wrong or maybe family ba ntse ma ba ka se nkamogele tsona jo tsene di ntshosa
ya le nile ke mona fela ka norai o ke ene time ke monyaka hona ka mokomo ngizingijabule kakhulu even nala ekhaya kwashona umama wami ugogo wakhe wayefuna ukuza la shothi mina ngase ngaphe eNatal ushuthi ngabe waza ngaleso sikhathi hayi sihlala la ekhaya bathi ithembe ngalilahlanga bona ngimtholile umntwana uthe nje azovela ekhaya into zakhe ngiyacela ukuthi zimhambele kahle msibi ndrondo mabuya mthongulengwe jo ke tshilo re ke tla ya mogela a ona nka change tse di fitileng di fitile no tshwantse ke shebe gore ja go pele ya tsone ke nya ka tsona gore ba mpusetse ke tswelele pele le nna re ke tla mo ke ba check ke tlemo ke jo tsa ka di le sharp Sibiza ke wena mntana auntie. Tanam kuzolunga yonke into yes. Okay ma. Sokusho auntie. La ke auntie bamthanda kabi kwelo auntie. Okay. Auntie yimi. Ingane zabhuti wami zisho kahle ukuthi yabona bakhona lo auntie lo. Yonke into izolunga. Izolunga. All right. Eh. Bekunegebe elikhulu belivulekile kubaba nondodana njengoba bengazange bazana yonke leminyaka engaphezulu kwama-30 edlule. Lokuhlangana kwabo sengathi bangasebenzisana ekuvaleni leligebe kancane kancane bakhe ubuhlobo obusha njengomndeni. Sithi makhanye ekhaya. Bukelo thandekayo mhlambe nawo uhleli lapho nje na ungaba nenhlanhla ukuthi uxhumane nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax 086 511 7440 ngasithumela ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za uphinde futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbulaekhaya Private Bag X345 Melville 2109. Lapho abanye abantu benamakhaya nemindeni banakekelayo uAnele Nzondo yena uhlala emgwaqeni yasePrimrose la eGoli lapho ithemba lakhe imihla ngemihla kungukuhlangana nomndeni wakhe ayeke ukuhlala emgwaqeni. Asihlangane naye mbukele endabeni yethu emfushane kwabalahlekile kusihlwa. Igama lami ngu-Anele Nzondo ngibhalela Khumbulaekhaya nokuthi ngikwazi ifamily yami. Ngikhulela e-Van Place of Safety kuyimi noSifanele Nzondo. Okay, abazali sebashiya bengina 4 years uSifanele ana 10. uSifanele wangitshela ukuthi ubaba bokunzaka Nzondo, umama boku-Ana uvele eTranskei eMthatha but ukuthi kuphi eMthatha angazi. Ubhuti wami beyahlala ngicocela ukuthi split nabazali bami. Ubaba was abusive kibo konke endlini. So umama uthe sakakhathala ukushaya ubaba wathatha ubosisi bami uAnderson noMagugu wadecide ukubaleka nawo. Then nobaba naye asithatha mina noSifanele ayoshiya eparkini yaseBinoni. Then sathola ama-neighbors lawa bewahlala eduze nale parki leyo basise Van Place of Safety. Fika kwami eVan Place of Safety ngifike kuyi 94 ngikhulela khona ngiphume 2000 ePlace of Safety. Lekhathi uHerald as-adopt. Ukuphuma kwethu vele ePlace of Safety behlanu Herald, everything was okay, yasibhadalele esikolweni ayenza yonke into. Herald uthe sekalwana nama-China wadecide ubuyele emuva e-USA. Then it's when izinto zacala uba complicated. uSifanele wakufana drop out ka grade 12 ayongisebenzela ayosebenza ukuthi nami ngilale endlini. Then after lo before 2010 kula ngimthola khona uBitumelo. Sifanele beyangincedisa nangoBitumelo simthengela yonke into. Then 2010 ubhuti wami kula shona khona nakhona if bengasumama Makama bengenze ngikhona kumncwawo. Umama Makama uhlangana naye njani bokumuntu abantwana bakhe bebachomene noSifanele. So umama Makama uthe sekushona uSifanele kula ayenzani angithatha khona ayohlala nami khona until ngihleli naye 3 years until kwanabo bazange basakhona ukunakekela. It's where actually ngaqala ukuba estradini. Fika kwami estradini
things were not easy, especially ukuthi ukhulele emasabapho uthola yonke into nanani, then susestratini. Lana kulangilala khona, like semvuka ekuseni ngiputha izinto zami ngizibeke khona la, the blanket esihlahleni. Then the first thing ngenzayo ukuthanyela, then isigubhu strap yard. Mbuye, if I don't have anything to do ngihlala nomadala. Ama tattoos out like ngawathola in prison actually. I was sentenced for housebreaking. It's whereby I decided actually within this life as a strategy within long payment namanya paying no waste 6 years okay for nothing. This is a pillar that's in Landa 8 years and clean from Nyaope, and I'm proud of myself because of that. But still, I can't tell you. When we go to ngitopit igupu namaken namaplastiki ngihambise ngiyosigalisa ukuthi ngibe nemali each and every day nokuthi angikhona ukucela ngikhona ukwenzani yimi vele lo nesenganayo into I prefer working for it. Ngicela umuntu owazi ifamily kaNtsundu or ifamily kaAnna or wazi uAndisa Ntsundu or noMagugu Ntsundu. Ngiyangicela nifonele nikhumbule ekhaya nokuthi ngiyabadinga empilweni yami labantu. Umntana nami naye yazi imvelaphi yakhe angakhuli njengami. Uma ngabe nolwazi ngokuthi kwenzekani kumama kaAnele Ntsondo onguAnna noma abantwana bakhe uNomagugu noAndiswa, sicela usithumele i-SMS ku42988. Khumbula ukuthi SMS ngayinye izokubizwa 150. Mbukela uzungakhohlwa ukusivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Siyatholakala futhi ku-Facebook, TikTok kanye naku-Twitter. Kunjabule enkulu umbukela ukukwazisa ukuthi inombolo yethu ye-WhatsApp seyibuyile. Ungathintana nathi ku-087 062 5738. Khumbula ukuthi umsebenzi wethu okamoya kanti futhi singeze sakufuna imali ukukusiza uhlangane nabakini. Isonto nesonto sikufundela enye izincwadi evela kubabukeli bethu lapho becela khona sibasize sibafunele lo wakubo odukile kanti yakusihlo ifunda ngalendlela. Ndiyakhumbula ekhaya, igama lami nginguthandiwe Makhalima. Ndineminyaka engu67, ndazalwa ndakhulela eSteinberg. Ndahamba ndayophangela eGoli, eGugeni, ndabuyela ekhaya. Ndinabantwana abahlanu, uMxolisi, uNonhlupheko, uPhindiswa, uBulelwa, noXoliswa ongasekhoyo. Ndicela ukhangeliswa indodana yami uMxolisi Makhalima owayebizwa ngelika Mbube. Wazalwa more than 50 years ago. eSteinberg wakhulela khona. Ndamgqibela more than 20 years ago ehamba eseGoli engumuntu ozokuza kum athathe imali yogoduka abuyele ekhayeni. Oko ndimlindile zange afike, zange ndiphinde ndimbone emveni koko. Ndicela ukhangeliswa yena ukuba usaphila na, akhonto ndiyifunayo kuye. Ndifuna nje uyazi uba ukhona, uyaphila, uba unabantwana ndibazi. Ndiyamkhumbula, ndifuna abuyele ekhaya. Siyamdinga ebomini bethu, uyinto yonke kuthi. Ndinethemba lokumfumana esaphila, kodwa uba akasaphili ndizoyamkela naleyo. Ndifuna ndibone apho alele khona. Obhalile Kulazola Mbotoloshi. Mbukele mhlawumbe nawe ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kwindodana kagogo uLazola Mbotoloshi eyaziwa ngomXolisi Makhalima owayedume ngelika Mbube. Uma ngabe uyazi lapho singamthola khona, sithumele ifax ku-086 511 7440. Usithumele ne-email kwa.khumbulekhaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli. Khumbulekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Ezithomeni zabalahlekile kwisizini edlule mbukeli kwavela isithombe sikababa uJohn Metane owayefunwa indodakazi yakhe uVictoria Riba.
Asihlangene naye uVictoria Mbukeli sizibonelo okusha ngodaba lwakhe. Igama lami ngiVictoria Sibonga Ngakariba, ngihlala eMahushu kaMphatheni. Kuze ngibhalile Khumbula Ekhaya ngifuna kufundisa ubaba wami. Bekasebenza washiya amanesisi wahamba ngemsebenzi akazange waphinza wabuya. So namhla nalo ngaze ngakhula ngabangaka angimathi. Sebe ngimangiye esontweni solo bangibamba ukuthi ngitshele makwami ngitshele isibongo sami lokungiso sona. So makumane wangitshela ukuthi igama lababa wami ngiJohn Sibongo wakaMetani. Kona ngibona ukujabula ukuthi at least ngitshelile. Ngafana labanye bomama ukuthi umntwana agule azayofa. Bangamtshela isibongo sakhe ke bayena uyathi ukuthi akusiso lesibongo. Uthe ngokuqhamuka ubuye eMaputo. Wamtshela ukuthi eMaputo unebantwana labayi2 unemfati. Ngikhule ngathi lomunye baba. Vele ngikhule bengathi yena ngesingibaba wami. Naye nanyalo akakwathi vele nanyalo wathi usimile umntwana wakhe vele langitalako. Seyinto le nambe ingishaya. Abantu bakisi bonke bamhlophe. Mina ngiphumile nje ngiyi1 nje wekhala yami. Le stepfather sena hayi mina ngifana namakwakhe. Sengathi okay nami ngumukela vele ngikhula vele ngumukela ukuthi ngifana nagogo. Sengilokhu sengikhula ngize ngibuya ngakanyalo sebakhona ukungitshela esontweni ukuthi kwendekani sedeni make masangitshela iqiniso sengiyakhona ukubona ukuthi angaqinisa vele ngoba angeke ngize ngifane nagogo neliphawu leli1 lababa wami ngalithatha. Ngazama kubhala ku Facebook angizange nalo1 wangirespond. Akang affect kakhulu kangaka ngoba lo bengithi ngibaba wami uzamile naye kungikhulisa the way nami ngabe ngifuna ngakhona mara kunala ukuthi kuhamba khona wangasayendi kona ngoba sometimes uma make naye bekazamile asebenza nyana khona asithengela nyana kudla yena uma kabuya masibuye esikoleni sothola adle konke lokudla ngila impilo yethu yaqala khona ukuthi hayi man sitive ngasiyahlukubedeka ngoba make uyazama yena uyadla thina simasibe esikoleni sathola lutho. Indoda yami nyalo athi akwendeki lutho vele ngiyazama kufaka kuma CV ngende konke but abangibidi mara laba sometimes ngilabanye la ngihamba nabo bayabathatha bababidi. Sengiyabona ukuthi no shosi kusemuva la kufanele ngilungise khona ngikhona ukumthola at least noma ngimtholile indoda yami itovuleka if mangamthola vele nginembuto nyana naye ukuthi why ahambe isikhathi esingaka. Angafisi naleli1 ngoba uyathi ukuthi kuma kwamshiya amkhulelisile. Angafisi nalelanga ukuthi mhlawumbe maybe athola inamba yamake kumbe maybe ajika buyele emuva le wasukela khona. Lo yi1 batomthola bangabaniki information ngamake. Ukuthi wakhona ukutholana khona ukubuta ukuthi waba nemntwana wani njani yabo ukuthi naye khona ukunceda lapha nalapha nasemtimbeni simnanzi kahle. Namhla ngiright sasa angise right nenhloko iyangihlupha too much. Ingihlupha ukuthi ngigcine ngingasathi ukuthi kufanele ngiphahle ngibheke kuphi. Sengigcine ngingasathi ukuthi kumadloti kumbe yini angisathi. Ukuthi ngoba nanyalo vele indoda amathi ihambi kahle. Kumile nje ukuthi la ngisingidosi nje mhlawumbe ngisengitive nje ngathi impilo yami vele iphelile. Ngoba nethi uma ngifikile ngibone yena mhlawumbe noma nginyathele emabaleni akhe konke lokugula emtimbeni wami maybe kungaphuma. Indoda amtivuleke. Ngifuna kumathi ezibaba wami. Nami ngikhombe ngisinanya baba wami. Labantu abakisi bayadi. Abanankinga. Siphila nje kamnanzi futhi ngokubone nokuthi kuna something lokuthi lo munye unesibongo sakhe. Uma kuthi ngimthola ukuthi akasekho emhlabeni ngitomukele zonke bami maybe ngibone noma laba mgcwabe khona or else laba ngitoba bakhona ngitobathola bathi ngibobhuti wakhe kumbe ngibo seswakhe kumbe basibantu abakhe. Kutoba right ke. At least inyana maybe batongentela something bangikhombe nami masika kithi kusikendiwa so maybe indoda amthi ngavuleke. Njengoba manje ngitohamba ngobuka baba wami ngifisa ngathi ngingamthola. Cishe naye nje angendele konke lokudzingako. Angifuni lutho kwakhe futhi lokuningi. Just need ukuthi ngimati ngimbone nabantu abantu bakhomba mkhulu lo angiyena. At least nami ngimthola ngidojabula. Kubukeka sengathi uVictoria nobaba wakhe bebengahlukaniswe ibanga elikhulu ngisho emva kweminyaka eminingi kangaka njengoba nakho uhambo lwethu lungaphansi nje kwama30 uma sisuke Hazy View silibhekise eBushbuck Ridge khona ngaphakathi kweMpumalanga.
sacala khathalele lihamba ngeke ubuka babe ngifisa sengathi ngingamthola sofika simthole akhona kungangijabulisa nami mangitomthola asaphila ngoba nami ngidotiva ngimukelekile uma ngimbonile. Sanibona. Yaphila njani? Gama lami ngiVictoria Sibongakariba. Ngihamba ngifuna John Metani. Uze kuba ufeli khona la. Uze. Sanibona. Sawubona mfisi. Usuka ulokuphi sese? Ngisuka eMahushu kaMphathini. Anostelo n'wana nga swoko ni ta sungula kwini ya fika kwini mara lexi ni xi tivaka hi n'wina na mi tiva wa ni tiva ni mi tiva mu ri khwirini ra bava ra mani swa ku ni ta ku lavela kwini n'wana wa mina a ni nga swi tivi se ni nga ku me ni khensa u nga tsalela ka khumbule kaya hi masiku na mina ni lavana na wena se kuze swi endla ngeni wa ku lahla nsukeni ya entirhweni na sport se va fika va ni khoma va ni tlherisela Mozambique se loko na ta ni vuya mani wa n'we a nga ri kona laha hi tshamaka Silindoni se ni twa swa va ri le Phalavore swo swa ku taniya ndi ze ni famba ndi ya lava na xitandi ku kwala Phalavore ni ku kumbe ndi tsaka ni hlangana na n'we se ku ku hlangana na munhu wa ku u nga mi tivi na le xikandzeni a swi lula swi swa ma swi fambi maka wena nakambe xilo ya xifambi makeke nchumu kumile nje kude lokwendekako ngiyazama msebenzi next akwendeki lutho no sweswi nga kumana na xo swa ku swi ta pfuleka swilo ni tsarise na le Moria na Polongwane ni karhi ni lavana na n'wina se nge Xikwembu xi ni twile mo fana na mana wena angidankinga ngiyaxolela ngiyabonga mntana nami sengijabulile ukuthi ngikutholile sengiyazi nami ukuthi babami uhlala kuphi maybe namhla nami ngizokhona kwathi imvelaphi yami ukuthi kamngaphi njani ngiyabonga mntana nami swilo swa mina nkarhi wun'wana swi ta pfuleka n'wananga nami n'wananga batwa swa ku a ni tivi swa ku ni nga ku tsaka ka mina ku va ku fana ka ndzwana loko yi bonga hi ncila ni nge ku lahli n'wana wa masham for so long nje hawu ngavebe ngikubekele umbuto ukubuta ukuthi wena ngoba uyathi uzwashiya make emuva anesizwa hamba se nyalo ukhona uhlulekile kuzamanyana namzamonyana ukuthi ubutele like ngamali ukhona kumthola uzokhona kuthola mina lokho kungivise ebuhlungu kakhulu ngoba namhla ngizengina 37 years so ngikhanto ukuthola namhla nga 37 years eko xivangelo ku ningafamba ngamani nimlava ayo yiva ate kwa vari vambirhi se baba lwe loko a dakwile a ba mana wena uhlayile loko lwenkulu na yena lwana baba a ba ye se ni famba ni ku na hlangana na endleleni u ya kwina ku upepetseka ni swi tivi swa ku ni ya kwini se loko mi ka ye a ni wansati mela Joni a hi tshami xikan'we hi loko hi tshama xikan'we ta sala wena bakhona bosesi bobhuti bakhona bo auntie
ikhona nababemkhulu ukhona seyifamily leya ngidakukhombisa bona ma alright yeah mara usesekhona mama khona yaphila okay tanam ngiyabonga ngibonga sisi wayisho njalo ngikhumbula le mera yenza anifoyinela babakho ubankolo butinkulu akemfo wayibukelele yakukhumbula ekhaya nani kunan'wana wawelwa kulavaka wawukomba la xithombeni navana navana vangaki bayi-3 ngikulele kulele sosunga kutiwa lavo ufane utana wo tata na vo siku rin'wana I love you so much mina ku rhandza uthanda n'wananga mndeni wakho uyangati kimi na ni va celile mtanam na semfihlo kuleni ka wena baba loyi a nga ku kurisa u kulisa hi ndlela ya kahle kumbe njhani n'wana wa mina ni kurisa hi ndlela kahle mara bekashaya bekashaya senaya loko kokuthi vele masiye esikoleni nasaladle lokudla ngoba naye nala asebenze wagcina kwaphela umsebenzi khona sevele impilo bengasimnanzi bekunzima sekumele sikhe imibhido leso sikhathi emasimini sipheke sikhona kusinet nathi sibambise simele makakhona kuya emsebenzini kasweswo n'wana wa mina nikhomela ku nikhomela so rivalelo sham ndita ku khomela khomela ku khomeriwa ku kula hi ndlela ku nga ri kahle ku niko naye mama a ni khomeli a ni nga fisanga swi endleka hi ndlela yo hele na ku rhandza so nda tshama ni ri ni ku rhandza va ni twa n'wana wa mina mara tinghena ni ya rhandzweni alright it's my cousin mama mina ngiyajabula kumthola kubabi bese longibilayele emgwaqeni ukuthi ngitamthola phila kumbe angaphili masingena ejardini ngashajwa lifana ngabona nje injabulo lebe ikhona bangaphandle ngiyabonga ukuthi ngimtholile kubabi jabule kakhulu indoda yami ngiyamshoti itovuleka nyanga kufika kutsaka lokukulu ngopfu a nghena gedeni ku na sign yo karhi ka meni lokelaka swa ku ingati ya mele taka le ingati ya mina ya mampela haya ku lavetela hayi jazi ye wangati wa mina lo ntsake ngopfu ma into lebe ngiyathi lethi ngwana yami sengifuna kuba nesho ukuthi nguye na lokumake angitshelise sikona sengithola ukuthi statement sabo siyafana nchaviseke ani la ku n'wendla nsati a ni nga lavi ku tlanga yena ku na mani nga na nsati a ni ri singile ni titwa ni ri kahle ngopfu na ye loko a swi lava vo hi welcome gede leriya ri pfulekile a nga ta thikameza hi munhu ni tswalele n'wana loyi namuntlha swilo swa mina swi ta pfuleka hi lwa ni khomela swilo loyi a hi vokile wena baba hi lwe ntukulu wa wena a ni mi lava usiku na nanhlikani swilo swa yeswo swa nga ta kandzela a swi shamaka swona swi nga tlheleli ndzhaku a tshama kahle a kuma ntirho hi lwe ntukulu wa n'we lwi a swi swa saseka na ximutani xa yele xa nga tiphembela xona na mukon'wana va khomana hi ndlela ya kahle xin'wana na xin'wanyana lexi a tivaka xi mi hlupha a nga chavi ku a ku ni byela a ni byela ni ta rihisela na le ndzhaku le a ni kalaka ni nga mi kurisanga ni ta mi endlela hi ndlela ya kahle konke lokhu kungihlupha emtimbeni wami ngiyacabanyana kutoba right njengobana ngingalufisa okungijabulisako ungiphahlele ngibikile kubogogo lokungijabulisako ngiyabona Kuyinto
enhle futhi kwaba inhlanhla ukuthi ubaba kaVictoria wazibonela yena isithombe uma sikhishwa lapha ekhumbule ekhaya kanti naye ube nesifiso sokwazana nendodakazi yakhe. Sengathi bangabambana baqine kulolu hambo olusha njengobaba nendodakazi. Uzunganyakazi ke mbukeli ngoba nakho sizokuthulela izithombe zabalahlekile kuleli sonto emva kwalokho. Esithomeni zabalahlekile kusihlwa sivula ngoHlonipho Rajonose wase Free State ocela ukufundisa ubaba wakhe osesithombeni uJacinto Mashel owanyamalala ngeminyaka yo-1980 esebenza emayini eseVirginia. Uthabile Xaba eSun City ucela ukufundisa umama wakhe osesithombeni uNobuhle Christina Khuboni adulana naye kudala. Bese kuthi uDina Hlengwa noma Dina Hlengwa ofuna indodakazi yakhe uLindiwe Hlengwa. uDina wanyamalala ngonyaka ka1992 esemphepheteni engcukwini. Unomvelo Ngidi wakwaMaphumulo ucela ukufundisa ubaba wakhe osesithombeni uSifiso Ngidi owayesebenza eGoli eshayela ama-meter taxi ngo-2009. Bese kuthi untombe emhlophe emhlongo osesithombeni waseSwatini afuna umndeni wakwaMhlongo awugcina usentswephe eDamdam amalunga omndeni wakhe okhulumile Hluphile kanye noCatherine Mhlongo. Nangu uqiniso Wellington Dlamini kaSithole eBethal ucela ukufundisa ubaba wakhe osesithombeni uRobert Sithole owayesebenza njenge-land surveyor enkampani ebizwa ngokuthi iBasil Reed ngeminyaka yo-1980. Kanti uSunnyboy Maseko yena ucela ukufundisa umfowabo osesithombeni uIsaac Jerry Bembe owagcina ukubonakala ngonyaka 2008. Nangu uTinashe Mafararikwa waseRandburg eGoli ufuna umzala wakhe osesithombeni uTendai Makatare owayehlala eThembisa ngo-2016. Bese kuthi uMahlodi Masirumule acela ukufundisa umfowabo osesithombeni uMutsipe Masirumule odume ngelika Fanta abagcina ukumbona bamkhomba eSprings naseBrakpan. Kanti uNorman Mhlanga ucela ukufundisa udadewabo osesithombeni uZanele Mhlanga owanyamalala ngo-1988 esuke eSwatini elibangise eCanada nosisi wakhe uMaria Williams. uLina Ntomzodwa Nkambule Embalenhle ufuna indodana yakhe esesithombeni uVusimuzi Moses Khumalo owahamba ekhaya ngo-2000. Bese kuthi uJames Maluleke wasePretoria afuna ubaba wakhe osesithombeni uSimon Maluleke odabuka eGiyane kuthiwa unokubonakala eSoshanguve lapho engumelaphi wesintu khona. Kanti uAlice Makhobo Dlamini wase3 Rivers ufuna ubaba wakhe osesithombeni uAaron Tumbu noma Nkabinde wayesebenza emayini yaseWestern area eminyakeni edlule. Bukele nangu Mlebuheng Gadebe ofuna udadewabo omdala osesithombeni uNono Rifilwe Gadebe abagcina ukumbona eFree State ngo-2009 ukhonjwa ngapha ngase-Orange Farm eGoli. Bese sivala ngoThabiso Makhoba waseSharpeville ofuna ubaba wakhe osesithombeni uJohannes owayethandana nomufi uNongwane Elizabeth Makhoba kuthiwa unokubonakala emgwaqeni yaseCarltonville. Ngeke wawuzwa ngumuntu wakutshela bathi igama lakhe uChimane or uJacob. Next. Mina ngeke ngasho ukuthi Ngaphandle kwezithombe ezithathwa iCamera mbukeli sonke sinezithombe esizakhela zona emqondweni yethu ukuthi ingabe onjani umndeni ophelele. Sengathi leso sithombe singagcina ufudumele uma soyozibeka kusihlwa. Siziphinde futhi sihlangane ngesonto elizayo mbukeli. Uphinde ukhumbule ukuthi kunento entshasha ezayo kwaKhumbule ekhaya. Wena qhubeka ubukele ukuze uzibonele ngokwakho ukuthi kuyini lokho bese usivakashela ke einkundleni zethu zokuxhumana usitshela ukuthi ucabanga ukuthi kuyini ngempela lokho. Nilale kahle.